experiencing the requirements in this kind of life. What are the requirements? I have given you the memory aid, the ROTMPP. You remember? ROTMPP stands for routine. R. What is the O? Organized life. Kinahanglan ang imong kinabuhi hanay sa tubangan sa Dios. Organized life. And you must have the true scale of values, making good decisions in the position of strength, and then you must have perseverance and persistency. Persistency. That is why we come here every Saturday. We assemble ourselves every Saturday for 1 to 2 hours, because this is a requirement in this kind of life. If you want to experience this kind of life, which is the supernatural way of life that God has prepared in eternity past, then life would be wonderful. Christ himself promised us that he came here that he can give life, abundant life. That is why this is the divine viewpoint lifestyle, or the supernatural way of life, because this is not natural. Ang natural nga gikinabuhi sa kadaghanan niining kalibutan unsa sukwahi sa imo karong pagkinabuhi. That is why nitong higayon nga nagsugod ka pagtuon sa pulong sa Dios, nga ikaw nahimong magtutuo ni Ginoong Kristo, lahi na ang imong pananaw sa kinabuhi. Kaniadto ang mga detalyes kinabuhi imong pasiuna, the details of life. You are the slaves of the details of life. Karon nag-anam-anam kag tubo pinagi sa paggamit sa pulong sa Dios, dili na ikaw ulipon ni mga detalye. Unsa man detalye? Bot pasabot. Unsa ay bot pasabot sa detalye? Material things. Imong asawa mismo detalye. Imong bana detalye, imong mga anak detalye. You see? Imong mga auto, ug bago kag auto karon detalye na. Bago kang bahay, detalye na. These are details. And yet, look, tanawa kung naa kay doktrinang gigamit sa pag-enjoy ng details, your life is wonderful. You will enjoy life, abundant life. That's what Christ assured. That's what Christ promised for every believer. That is why this is a supernatural way of life. You must have an organized life. Kini imong gibuhat karon kada Sabado, mag-assemble ta dinhi magtuon sa pulong sa Dios. You are making your life organized. Just imagine, kining kamaturan nga tong gitunan dinhi, iya sa Dios dili ni kalibutan. Na kung ang kalibutanon nga tawbot pasabot, ang unbeliever mo tambong dinhi, unbeliever ha? Mo tambong dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kining mo mga butanga binuang. Don't you know that? Binuang na ba ni mga butanga kung mo silang sangyawan niini? Apan kung sila mudawat sa tulo ka matang sa kamaturan. Unsa tulo ka matang sa kamaturan? Primero? Unsa man primero? Dili gospel una. Mahimo gyapon. Gospel, unsa sunod? Laws of divine establishment and doctrine. Kini mong itunan. You see? Ang the laws of divine establishment, ang mga balaod ning nasod ning kalibutana, kung sundon sa tao bisan duwa siya modawat ni Kristo, he will be leading a good life, abundant life. Mao bitong daghang mga tao dias gawas nga dili magtotoo ha? Dili magtotoo, and yet they are enjoying life. As compared to believers, without doctrine, their life is miserable. That is why we always emphasize this principle that life is fabulous with doctrine, but miserable without it. That is why, ato kining isilsil sa atong alimpatakan, nga kining imong divine viewpoint lifestyle karon nga imong kinabuhi, which is based on the Word of God, requires all those things, the 5 things that we have mentioned. O imong makita nga gawas ni iningalan nga human viewpoint lifestyle. This is the divine what? Dynasphere.
And we can find this, og naay mangutan naghaay man sa Biblia, basig inyong gama-gama, it's in John 15:5 and also in Matthew 11:29. John 15:5 says, "Yes, I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him, divine Dynasphere, shall produce a large crop of fruit, for apart from me, you can do nothing." Ang imong gibuhat nga mga maayo o ang imong pagkabuutan, as apart from this, sa gingon sa pulong, apart from me, these are nothing. Mayo kang tao, buutan ka, sikag donar sa simbahan, sa wakay kontra. These are nothing before the eyes of God. Why? Because apart from me, this is not within the bounds of the Word of God. What are the other names of the divine Dynasphere? Protocol plan of God. What else? Love complex. What else? Christian way of life. What's the fourth? What's the fourth? Yeah, protocol plan. What is the fifth? Napari kalima. God's power system. Ayaw kalimtin na. Paagi na sa Diyos nga naay gahom. Okay? So naa di ay gahom nimo kung ikaw nagapadayon sa pagkinabuhi base ang binasihan ang pulong sa Diyos. Unsa ang description sa pulong sa Diyos diha sa Hebrews 4:12? The Word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword. What else? Piercing into the dividing asunder of soul and spirit, out of the joints and marrow, and is a critic or discerner, critic of thoughts and intents of the heart. Okay? So mao na ang characteristic sa pulong sa Diyos. Ang mga Hudyo, niyantong ilang panahon, Exodus generation, sila napakyas sa ilang tahas ngadto sa Dios tungod kay nga naman wala sila magkinabuhi niining imong divine viewpoint lifestyle, divine Dynasphere. Wala sila magkinabuhi, pakyas sila. Bisan tuod ang Dios nagasangkap na nila, complete ang iyang provision, sila pakyas gihapon, sigig, bagulbol, bagutbot, o sila pildi niadtong gitawag nato sa atong gitun-an nga no water situation. Kung ikaw magtutuo karong panahon na and you are experiencing the no water situation, unsa bud pasabot sa no water situation? No bana, no asawa, no kwarta. Mao na ibut pasabot no water situation. Ang analogy ni no water situation is naay imong mga pangandoy sa kinabuhi nga unsa murag di na ka mahaluna ba, impatient ka na nga wa gyud nimo maangkon. Sige nimo ampo anyet mo yung ka nga wa man tingali mo magpatalinghog ang Dios kay wa may tubag sa akong pagampo. That is a big insult and that is a big blasphemy against God, because God is always faithful. He keeps His word. Mabitaw nga atong gitunan ang pulong sa Dios aron atong maklaro nga ang iyang pagkamatarong, pagkamatinumanon kanunay gayud nga lihok sa atong kinabuhi. What is the definition of the faithless life? Nga atong gitunan? The definition of the faithless life. It is that function of the Christian in which biblical promises and doctrines resident in the soul are applied to experience in part or in total. Imong gigamit ang pulong sa Dios. Ang iyang mga saad, ang mga doktrina nga naa na diha sa imong kalag, imo ka na gigamit sa eksperyensya sa kinabuhi. Bahin nini o ang tanan nga imong nakatunan. Faithless life is not limited to claiming God's promises, but also includes thinking the divine viewpoint of life. And then
The faithless life claims God's promises through faith, pagtuora, and God's blessings through doctrine in the soul. And where do you find the mechanics of the faithless life? Mechanics. Hay mo na mo makita. Hebrews 4, 1 to 3. Na naman na sa inyong notes ba? This is only a review. The mechanics of the faithless life, it is Hebrews 4, 1 to 3. Naghantag pagaswaton karong hapuna. Okay? Padayon. Let's take up sa usa sa mga dili kay usa mahinungdanong karakteristik sa pulong sa Dios. Doctrine is light. So this afternoon I'm giving you 9 points of the doctrine of light. Doctrine of light. Ang doktrina sa kahayag, kalamdag, iwag. Lawom naman ang binisaya. Iwag, kalamdag, kahayag. Light. The doctrine of light. Number 1. Point number 1. God is light. 1 John 1:5. 1 John 1:5. Open your Bible to 1 John 1:5. This is still part of our doctrine of divine Dynasphere and divine viewpoint lifestyle. Doctrine of life. 1 John 1:5. 1 John 1:5 says, "This is the message we have heard from him and declared to you. God is" what? Light. In him there is no darkness at all. There is no darkness in God. And then it says on verse 6, "If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth." God is light. 1 John 1:5. Light here, by the way, ang kahayag dinhi demonstrates both the essence and the personalities of the Godhead. Unsa tong essence of God? How many essences does God have? 10. Will you name them? First, perfect sovereignty, perfect justice, perfect righteousness, eternal life, love, the three O's, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability. He doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. And the 10th is veracity, the truth. So these are the essences of God. Is there such thing as essences? Essence. Characteristics of God. Klaro kayo ang analogy. Ang Diyos kahayag. Unsa man ang opposite sa kahayag? Kangit-ngit. Therefore, a believer, I'm talking to you as a believer. If a believer or you as a believer has no doctrine, you are still walking in the dark. Just imagine. But you are going to heaven. You are going to heaven because you are a believer, but your life is miserable. What is the principle? Life is fabulous, marvelous, ano pa? Gorgeous. Sa may mga adjective ni mo ikasulti. Life is fantastic with doctrine, but miserable without it. Not only miserable, but horrible. Why? Bisan gani gamay nga mga problema, wala. Tingkagol ka na, lukapa ka na. But, even though you are a believer. That's principle number 1. God is light. Number 2. Light is necessary for man's existence of the earth. Light is necessary for man's existence of the earth. Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, Jeremiah 31:35. Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, Jeremiah 31:35. Kunyan ang ta magpinikli ay ini ha. Padayon ta sa mga points din hi.
Okay, so number 2, light is necessary for man's existence of the earth. Naturally. We cannot live kung wa pa tay suga din wa pa tay kalamdag, wa pa tay adlaw. You see? But listen, anus aman o ganus aman na hitabo nga kining kalibutan na lapihang ngit-ngita. Gawas niya itong wa pagyod mo padayon ang Diyos iyang creation. Unsa man ang mga higayon nga kining kalibutan na ngit-ngit kayo. Pagkamatay ni Ginoong Kristo o unsa pay sunod? Unsa pay sunod? Correct. Before the Lord Jesus Christ comes back, uban na nimo nga believer, tanawa, mukalit og kangiob kangit-ngit kining kalibutan na sama kangit-ngit niya itong pagkamatay ni Kristo dito sa cross. Grabe ba ang description sa Biblia ang kangit-ngit nga ma-experience kalibutan, kanang kangit-ngita? Naka-experience ka ba og kanang baril, bitaw na kong baril? Unya gisudlan og kanang alkitran? Alkitran, do you know what's alkitran? Kana bitong ipang espalto? Puno nag-alkitran, sod anang baril. That is how dark the world will be before Christ comes back with you. Just imagine, kung yan itong pagkamatay ni Ginoong Kristo, pagkabugto siyang ginhawa, gitabunan sa Diyos nga amahan ang kalibutan kay dili siya makaako, ang kalibutan magatanaw siyang bugtong anak nga napuno sa imo mga sak. That is why He has to make the word so dark, the darkest. So light therefore is necessary for man's existence of the earth. Kay dili mabuhi ang tao ning kalibutan na kun way adlaw. Ug ngit-ngit ra, dili mabuhi. Point number 3. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Kasi may but pasabot ng Israel. Kasi may but pasabot ng divine guidance of Israel. Of course, the Jews. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Exodus 14:20. Exodus 14:20. Point number 4. The Lord Jesus Christ, as the manifest person of the Godhead, is light. The Lord Jesus Christ, as the manifest person of the Godhead, Godhead is one word, Godhead is light. John 8:12, 1 Timothy 6:16. John 8:12, 1 Timothy 6:16. Ano nga ba yan? John 8:12. John 8:12. 1. John 8:12. Anybody can read that? No, the truth, and the truth will set you free. No, that's John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. There. That's John 8:12, Len. I think you got the first 1 John. So when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Principle number 5. Point number 5. Light is used to portray Bible doctrine in the soul. Light is used to portray Bible doctrine in the soul.
through the function of gap, grace apparatus for perception. Light is used to portray Bible doctrine in the soul through the function of gap. Psalm 119 verse 105. Psalm 119 105. Psalm 119 130. 130. I repeat, light is used to portray Bible doctrine in the soul through the function of gap. Natural, ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mao ang kalamdag nga pakita nga diin mao kana ang doktrina nga naa na diha sa imong kalag pinagi sa paglihok sa grace apparatus for perception. Unsa man ang mga butang involved in the grace apparatus for perception? What are the things involved? Appeal sa grasya. Grace apparatus for perception. Ang gatudlo, appeal. Grasya. Wa siya iyaha. Puros iyaha sa Dios. Gigamit lang siya. Bisan kinsa nga may gasa sa pagtudlo. Grasya. Unsa pa uban? Kini, grasya. Kumplito na ang Biblia. Ang mga Hudiyo, nagagamit sa pulong sa Diyos, di pa kumplito. Old Testament ra ang ilang gigamit. Ikaw, you are making use of the Bible that is complete. The Old Testament and the New Testament. You see? So, grasya ang tanan. Unsa pa uban? Mga dapit nga itong gigamit nga matong Bible studyhan. Kainday, unsa man? Kabingbing, lakajoy, unsa pa? Sa downy? Grasya. God provided this in eternity past. A place for us to assemble ourselves. Parihan niya itong the upper room where the disciples of Christ were assembling themselves nga sila tuon pa rin nagtuon sa pulong sa Diyos. Upper room discourse. The Lord Jesus Christ was the Bible teacher. And He's going to teach us Bible doctrine in eternity, forever and forever. Unsa ka grabe kini tanawa imo ba? Now I would ask you, answer it yourself. Naabay imong dili pagbati, naabay imo karon nga gisinati sa imong kinabuhi unsa ka nindot kalami sa pulong sa Dios? Nasinati na ba nimo? Because by that moment nga imong gisinati na nga magahinam-hinam ka na masabado na hapit kay magtuon na pud mi sa pulong sa Dios. Kay ngano man, mo imong priority. Mo imong pasihuna kay ngano man. Because you love our wonderful Lord Jesus Christ. Because the Word of God is the Lord Jesus Christ. It is the mind of Christ. You see? Mora kini ang makahatag kanimo o kalamdag sa imong pagkinabuhi. Wa nailain ra ba dili ang mga kahimtang sa kalibutan. Lumalabay ning tanan. Oy. Lumalabay ang tanan, lumalabay ang unsa? Ang mga kalipay, unsa man ang imong mangutana ko nimo, unsa man ang dili binasihan ng doktrina. Tinawhanon ni ang pangutana. Unsa man ang imong gituan nga mao'y source sa imong kalipay. Why doktrina hay, ha? Dili nimo, mangutana ko sa kalibutan. Unsa may source sa kalibutan sa kalipay? Natural, unsa? Kwarta. Number 1. Mo bitaw ning ang kalibutan karon dili God ang lang priority, it's gold. Anawa? Mauna ang ilang source of happiness, kwarta. Pag matapos buntag, una nagkwarta. Pagkatuog lang, kwarta niya po. The whole day, kwarta yun na una. Paning kamot sa tao. You see? Correct. What is the principle? God helps those who are helpless. God never helps those who help themselves.
And yet, the whole world is blinded by satanic doctrine na God helps those who help themselves. Jesus, kadaghan, kapila na ko kadungog sa mga sermon, sa mga kadaghan ng kasimbahanan. Unsa? Lihok lang tao, kay tabangan ka. Wrong. Kinasayupan. Sayop sa tanang sayop. Basta di ka magtuon sa pulong sa Diyos, ikaw siguradong biktimahon yung Satanas. And this is one of the satanic doctrine nga maningkamot ka. Sayop di ay ning maningkamot ka through your own effort. Because God does not help those who help themselves. And only those who are humble to the Word of God. Humility is a mental attitude. But humility is being positive to the Word of God. And your focus is only on the Word of God. Your focus is on God, the Lord Jesus Christ. Mao na. Dili magsilbi ang kwarta nga mo'y source of happiness. Unsa pa ubang source of happiness? Family. Correct. May source of happiness. Kanang may anak, minsan, uy, ano sa apa man ta makaanak? Ano malipay ta? Unyang na po yung anak, uy, pastilan, laban, manday uning bata. Kagahi yung uning tao, no? Di ka masabot ang tao. Di ka masabot. Natanawa na ang unsa ka kanang, unsa nga ta? Ka-frail. Fickle, that's right. Ka-fickle gid sa hunahunas tao. Paningkamot. Sayop. Maunay trabaho. Maunay lihok sa relihiyon. Paningkamot para sa Diyos. No, dito na makita niyo sa relihiyon. Ay daghang mangiluhod. Diha sa altar. Diha sa kanang naiputahan pa paingos altar. Paningkamot na tao. Masa nang itawag nila? Finance. You see, this is part of religion which is never found in the Word of God. Wa gyud. Mao bitaw nga makita nimo karon nga naa kay doktrina, mailhan na nimo unsa ka mini, kahiwi, kasukwahi ang kalibutan. Ang ilang mga buhat wa gyud matunong ug mao na nga kung maningkamot ang tao lang siya biktima ra gyud, ulipon ra gyud sa mga detalyes kinabuhi. Wa ko magsupak nga ikaw daghang ka mga kwarta, dili. Go ahead, continue saving, putting in money in so many banks. Ka-Alfred, unsa pa? Daghan din bangko. Go ahead, because this is grace. Money is grace. What is the Word of God? What does the Word of God say? Money is the root of all evil. Is it? Oh, no. I'm testing you. It is not love. It is not money that is the root of all evil. It is your love. What does that mean? Love means priority. Kung ang imong love, imong priority is the Word of God, nanaan diferensya. Go ahead. You will enjoy money. You will enjoy your wealth. You will enjoy your life, your wife, your husband, your children. In other words, you have the capacity for life. Doctrina na. That's point number 5. Point number 6. The edification complex of the soul, or ECS, edification complex of the soul, is constructed from light of Bible doctrine. The ECS is constructed or built from light of Bible doctrine. Psalm 43:3, Psalm 119, 130, Ephesians 5:8, 1 John 2:8, Romans 13:12. Paspasa ba to? Psalm 43:3, Psalm 119, 130, Ephesians 5:8, 1 John 2:8, Romans 13:12. The Word of God is the light. And you construct. Just imagine, you are building your
what? Your edification complex in your soul through Bible doctrine, and Bible doctrine is the light. Imagine na anak kay kahayag. You remember Moses when he came down from Mount Sinai, when he received the tablets of the Ten Commandments. Unsa man ang nakita sa iyang asawa o nila nga mga sumusunod ni Moises. So siya nakita lang Moises. Nausob na si Moises, gikan sa ibabaw. Natinga naman siya, uy, siya man ang naong ni Moises. Namuti man para sa kabik balbido. Namuti din hiya kanang nay murag unsa nga ta? Mura o kanang gasinaw ba ang puti, gasinaw. Ha? Di po jelo. Wa mo puta kita ba? Ha? Halo ba? Ah, no. Halo, no. It's not. Mga santo naman, santo-santito naman na. Wa. Ang ilang nakita ni Moises, ang radiance sa kahayan sa Diyos. Tanawa, kung ikaw positibo sa pulong sa Diyos, ang light of God mudanag din sa imong kinabuhi. The light, the Word of God is the light that guides your way. Just imagine, ikaw magtotoo, wa kay doktrina. Wa kay pulong sa Dios nga may tungod niini. Na wa gyud, wa kay alamag nga naday kahayag sa Dios nga naa diha nimo. Kay ang edification complex of the soul is being built diha sa imong sulod. Hay atong soul? Hay man, naskilid, harastiyan, hay man. Bagul-bagul. Mo bitaw tawong gingon nimo last time nga sa skeleton sa tao ang katapusan nga madugta sa skeleton sa tao kining bagul-bagul. Dili ning kining kamot mga lata naman mga dugta naman sila dali. Ang imong skull kay ngano it is the house of your soul. Your soul is the real you. Kanang nagpaminaw sa pulong sa Dios karon nga dili ka nang galing ko diha nga makita Bingbing, Joy, Linda, di na mo. Ang tinuod nga ikaw na diha sa sulod sa imong bagul-bagul ug maunay paminaw sa pulong sa Dios. See? And kung ikaw nagadawat sa pulong sa Dios, nagasud diha kanimo og anaa ang radiance. Exactly the same radiance nga ni Moises nga iyang nakuha sa iyang pagtugbong pagkanaw gikan sa Mount Sinai. Kaya naman kung kay doktrina, gawaskon, naikon. Wa maning mo mamitabolize ang pulong sa Dios diha sa imong kalag. Nahimo lang ka na inay nga mahimong ipinusis, nagpabilin lang aun sa? Gnosis. Gnosis doctrine has no spiritual value in any believer. Wala. Academic ka, mahimong makatudlo ka, lihiro ka, believe ang mga tao na minaw nimo. Kuyawa na siya magtudlo eh. Believe ko. Apan sa iyang kinabuhi, way ipikto. Kaya wa man niya tuo eh. Way ipikto siyang kinabuhi. Therefore, the radiance of God is not illuminating in his life. Therefore, doctrine is not real in his life. Point number 7. The gospel is called light. The gospel is called light. In 2 Corinthians 4, 3 and 4, the gospel is called light in 2 Corinthians 4, 3 and 4, and 2 Timothy 1:10. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Ang balita sa mayong mayong balita sa hining tuis na nato ni atong dila. Ang balita ang sa to? Ang mayong balita sa kaluwasan. That is the binisaya na sa gospel. Okay?
Mayong balita sa kaluwasan or gospel. The gospel is called light. So kung ang gospel madungog sa usa ka unbeliever ug di niya dawaton kana magpabilin nga kangit-ngit diha kaniya. Point number 8. Salvation. Salvation brings the believer from darkness into light. Salvation brings the believer from darkness into light. Just as the earth was brought out of darkness into light. Just as the earth was brought out of darkness into light. Salvation brings the believer from darkness into light, just as the earth was brought out of darkness into light. I said a while ago, na kining kalibutan na, nakasinati sa labihang kangit-ngit, sa wa pa kini mahuman sa Dios ang iyang creation. Okay? In the original Hebrew, naingon ka na, tuhu, wow, buhu. Ano man to? Speaking in tongues man to? Tuhu, wow, buhu. Mao nang original nga Hebrew word na nagpasabot nga dihay kangit-ngit, kadulom, o ang kalibutan murara o kanang ice nga kanang giputos kangit-ngit. Maura. Ice, gyud mo may light. Natural og ngit-ngit magmukha gyud ang kabugnaw nga. Oh. So mauna ang description sa kalibutan nga wa pa mahuman sa Dios, nga wa pa moingon ang Dios, let there be light. Psst. Just imagine the word of God. It's only the word of God paingon sa Dios, let there be light. Psst. Now when God punishes evil, humano na gyud sa Dios, humano ni Ginoong Jesucristo sa pag-anyo niya sa second coming, it is also through God's Word. Paksyon niya ang more than 2 million soldiers niya sa Middle East. Nga ang dugo nga mubanaw, labaw pa sa gitason sa saddle of the horse. Unsa kagrabe ang dugo nga mubanaw niya ng panahon na. And I have the feeling that we belong to the rapture generation. Kung makita nato kini sa panahon, of course, kita makakita ra ba? Uyo mo kay ba nga makakita ta inigtatay ni Jesus Christ sa 2 million soldiers in the Middle East? Kung sa katriling, wa mo trilingan na? Kinatrilingan na, it's in the Word of God. God does not lie. Banta ni Jesus Christ, Christ is going to say, come on, you people, come on guys. Jesus Christ, I'm going to kill those millions upon millions of soldiers nga sige lalis away diya sa Middle East. See? Humano niya through His Word. Tanaw unsa ka powerful is the Word of God. Gihimo sa Dios ang kalibutan pinagi siyang pulong o iyang gubon kining kalibutan na pinagi po sa iyang pulong. We're going to study that. It's a wonderful doctrine also about the dispensation, the doctrine of dispensations. Therefore, salvation brings the believer from darkness into light. Kung ikaw dili pa magtutuo nining kapulon, wala po kibaw kasi magtutuo na to, di. Correct? May naibaw ang Diyos na. Mahimo nga sige kag tambong dinhi kada Sabado. We hope you have been attending in our series of Bible studies. Sige kag tambong upon wa nimo dawata si Kristo imong manluwas. Is that possible? Correct. Posible pa man ganing katudlo dinhi wa mo dawat ni Kristo. Ana ka grabe makita nimo nga nianang panahon na sa rapture na daghang mga pastor mahibilin din kay di ay sa ilang pagtudlo antong tinudlo wa di sila motuong Kristo ilang manuluwas. You see? Unsa ka grabe?
Wa ba mo kakita nitong salida? About the thief in the night and about the rapture? Di mga pastor, sige hilak-hilak, budag, Biblia, sige ilok-ilok, Biblia, nanimaho na ang Biblia. Nanimaho ng, kikili power. Ilok-ilok, sige ilok, ilang pagtuong nga kana, habak, ilang pang padalipod sa mga demonyo ko, no? So, apan di ay, man mutuo ni Kristo. Ano sige hilak, Diyos, mano man igigilin mamili mo. Sige, may tudlos imong pulong. Sige, may sangyaw niya, mano, naibilin man mi. Uy, man dahil sila mutuo. You see? Ingon ana, unsa ka grabe di ay, ka importante imong makita. Na dili di ay kutob lang sa imong pagpaminaw ang pulong sa Dios, kung dili imo kining dawaton sa imong bitaw. It takes courage to accept Christ as Lord and Savior. What did Christ say? I did not come for peace, but I come for na. Kaya kung ang usa ka sakop sa panimalay, midawat ni Kristo siya nahi gawas na sa kampo ni Satanas, iyang gibarugan na si Kristo nga iyang gidawat ngayang manuluwas. So therefore, musangyaw siya mahitungod ni Kristo, may siya kung siya mali, tuwing-tiring naman itong anak. Lain naman eh. Lain na mag-istoryahan. Correct. Lain na. Kaya nga naman, ikaw nga nahilain na, nahigawas na, gikan sa kangit-ngit, anaa ka nas kahayag. Salvation, therefore, brings the believer from darkness into light, just as the earth was brought out of darkness into light. Now, this ministry is called grace, gracia, kining tanan. Luke chapter 1, verse 79. Luke 1:79. 1 Peter 2:9. Luke 1:79. 1 Peter 2:9. The last point on the doctrine of light. Light is used to portray doctrine, causing the believer, light is used to portray doctrine, causing the believer to enter super grace. Causing the believer to enter super grace. For 2 Corinthians 4:6. 2 Corinthians 4:6. So maura ni paagi di ay nga imong makabot ang super grace life. Ngingan lang bitaw super grace kay labaw pa sa unsa natural super good. Karong panahon di na super ba? Unsa naman? Unsa may gamit sa mga katawhan ron? Di na super. Mega. Di na superstar, mega star. Tanawa ra gud sa kay pusunod. Ha? Ang mga mall ilang gibutang mega mall. Tanaw ning tao ha. Unsa mo ra mo giguna-una? Sige lang naghimo og mga unsa. Scientist. Oh, sige lang ginauna. Mo bitang usahay no, mo tanaw ka sa mga kahilayan bisag asa ha. Malas Vegas man, Disneyland man, maasa mang dapita, gathering diha, puno og mga tao. Bisag asa, matinga ka. Ngano man. This is what we call an entertainment world. Ang mga katawhan karon unsa? Once entertainment. Kaya nga naman di want entertainment because deep inside is empty. Hungaw, kabahang, waysud, empty. They are lonely. So they want entertainment. See? Morning, the business, the entertainment world are making a lot of money. Natanawa ng Disneyland, minsan mo ito kadako. Napamuaha mo dako ka na, uy. Kaya nga naman, there is a demand sa mga katauhan. Kaya most of the people nowadays are empty. Inside. Tanawa? Empty inside. The people nowadays are only using their emotion. People live by emotions are miserable.
Lipay sa tanas na, pakpak sa tanas. Kay, salamat, naghanami. Because Satan is miserable. Misery loves company. He wants to duhig sa daghang pang mga tao sa iyang kampo. Bisan nung ikaw magtutuo na. Kaya nga naman, misamot na siya. Og unsa, kumbinsir sa mga magtutuo. Kamu nga sigig tuon sa pulong sa Dios. Sigig kuhit. Kinsa man sigig kuhit. Daghang ahinti sa talas sa suod. Kinsa man ang ahinti sa talas na suod nimo? OSN, sige kuhit, tuntuo Biblia, hago-hago mo na, kapoy mo na, lingkod mo siya, magkatugon mo na, see? I'll tell you, don't forget this, na sa panahon nga kita magtuon sa pulong sa Diyos, kita nagasimba sa Diyos. Unsa man ang bation sa Dios. Ibutang ta o kini anthropopathism. Unsa man ang bation sa Dios nga ikaw naa siyang